اعتلى صوت الأذان ونادى للجمع الإمام يلا ديمه رمضان. Бүгін Рамазан айы тамамлану оңайынан Ураза байрамы билдәләнә. Әүвәлдәгесә мәсеттәргә күпләп халык йыйылмай, чөнки быелгы вирус безнең тормышка зур үзгәрештәр индерде. Шул сәбәптән барлык мусулмандар Ураза байрамын онлайн рәвештә каршылай. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhtaram musulman kardeşler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hürmetli yemaat, barğızlar bizim ulu bayramımız, Uraza bayramı menen ısın көңілден ihlas kutlayım. Barğızlar havlıq, selametlik, hayırlı, bereketli uzun ömür, iman menen tevfik menen itaatlikte yaşarga Allah Teala nasip etsin. Aile bəxti birhin, bağlar tevfiqi, ili bizge imanlik, tanıslık Allah Teala nasip etsin. Hem bugün menen Uraza bayramı ötkərəbid. Uraza bayramı bir ay boyuna Urazada tutqan, yani Allah Teala rizalığı üçün, Allah Teala qoşqan deyip, biz bir ay boyuna kündüzgü taң atqandan alıp, quyaş bayağanğa xatlim aşap esəvdən tıyılıp durduk. Hem başqa türlü şəhvətlərdən, hem başqa türlü nasar xuluqlardan, hem nasar fiil əmələrdən tıyılıp durduk. Bunlar barıqla Allah Teala rizalığı üçün. Bu urazala biz özümüzü Allah Teala aldığında ixlaslığımızı көрсәтәбез. Çünki 18 saat boyuna Allah Teala rizalığı üçün aşap esəvdən hem başqa türlü ələgə etken gelişməyən əməllərdən tıyılıp durduk. Tek Allah Teala rizalığı üçün. Şoğa bu uraza Allah Teala aldığında bolğan ixlaslığımızı көрсәтүү bulup dura. Hem uraza ol bizge terbiye bire. Mana şol çünki urazabız bizin kamil bolğan üçün, savabı olu bolğan üçün, dolğunsa Allah Teala bizden urazabızı kabul etən üçün her türlü gıybet hüylevlerden, keşeren yetüden, hem başka türlü zulümlüklerden tıyılıp, özümüzde oşu Ramazan ayında terbiyeleybiz. Hem oşu terbiyeni indi artabanda Ramazan ayından sonra artabanda oşu terbiye menen yaşarga teyişlibiz. Şoğa Allah Teala bizge her yıl hayın bizde oşulay terbiyelep, yaxşı xuluqqa qaytıuğa, haqlı, imanlı kişi buluğa, qaytıuğa Allah Teala oşu fırsatda berip dura. Hem Ramazan ayı ol bizge bik elbette olu savaplar bire. Hem Ramazan ayının azaqı günlerinde, yani dörüsürege tünlerinde Kadir tünü var, ol bik olu tün. Çünki Kur'an ayetinde Allah Teala ayta, ol 1000 aydan da hayırlıraq, 1000 aydan da yaxşıraq tündü. Yani kişi 1000 ay boyu kılgan gıybadətdən
Qaraganda oşu Qədir tünündə Allah Teala'ga doğala, gıybadətdə, namazda buldu iken, ana şol 1000 aydan da savaplaraq, zor savapqa erişe. Hem Ramazan ayında biz şolay uq muhtajlardı qaygırtdık, hayır sadaqalar berdik. Çünki Peygamber aleyhisselam da bizi öğrete Ramazan ayında hayır sadaqalarda köbürək verirge, hem başka muhtaç kişilerde aşatı, şolay fıtır sadaqaha berip muhtajlarda quvandırı. Oşu gayet gününde fıtır sadaqahının hikmeti şunda, gayet gününde muhtaç kişiler az oturmahanlar, hem nindeydir yetişhizlik kesirmehanlar, bayramsa özlerin toyhun üçün oşu fıtır sadaqaha muhtajlarga berile, hem onlar da bayram ite. İyi biz orada bayram ite biz, ne üçün? Çünkü olu, oşu Allah Teala bizge bergen Ramazan ayının olu savaplarına erişiu sebepli. Allah Teala oşu bergen fırsatı ötep, olu savaplarga erişiu sebepli biz oşu bayram etebid. Indi kilehi yıldağı Ramazan ayın ethenlik havlıqda qarşılarga nasip ethen, hem ilimizde iminlik, tanıslık bulhan, sesken sesivliklerimiz ötüp sığıp, mol oңışlar yiyip alırga nasip ethen, okuvsalarga yazgı osorda imtihanlar bara, okuvsalardın imtihanların yaxşı etip tapşırıga nasip ethen, hem her qaynımızga işlerimizden Allah Teala oңışlar berhen, hem bereket berhen. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. اعتلى صوت الأذان ونادى للجمع الإمام يلا ديمه رمضان أجر غفران وصيام